Mendekithia maya maikitio ni abunge ngurani kaunti-ini ya Kiambu makienda mutongoria wa bururi William Ruto akorwo agithukira muingi wa Kiambu iturwa itiganite cia utongoria. Kaunti ya Kiambu iri na aikia kura matanyihiire milioni 1.2 atongoria ya magitariria ni hari bata imwe cia iturwa cia andiki akaru na tabariri a mihango ministry-ini itiganite makorwo makiuma mwena uyu. Tunakuomba William Samoei Arap Ruto usituangushe raundi hii. Ihoya riao ni korwo no kugie na mutongoria kuma gicigo gia Gatundu ya Rugongo makiuga kwa ihinda iraya gicigo giki gikoretwo gitigitwo na thutha. Ngituika PS wira wakwa ni wa hutha tondi tonyaga nyaramenya horo wa gabara kana ndiramwira ni aramenya hana haha na ndamenya ni ekuheo tondu Kiambu County ni umwe wa andu aria top ranking mairwo kuheo giti kiu no na kungihoteka kia minister no twende kia minister. Atongoria ya maritie hindi ya igongona ria kuhumba thumbi mubunge wa tene Kigonjenga kuria ningi maugite mari na mwihoko na minister mweru wa wonjoria na iganda Moses Kuria wa gukinyaniria maundu maria marabatarania. Amongst the 12 parliamentarians who are vying through UDA, it's only Kigonjenga who did not make it. And therefore we feel that he deserves to be taken care of and most importantly get a good position that he will also be able to execute whatever he wanted to execute on behalf of the people of Gatundu North. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.